Kethinkatho na nchune mutegeri ambirigira nwithiritwo na kiumia giki thongi bwega nontu bwa kuona kanya kugwatanira na unikiri weru njumo tukubwa na arua mbitagwa Ntinyari Kinyua cyane jamwe jara tukubanganirite kirintezo cyetu makiazimio kuganege kuthurani okuje bagwikia ICC he Gonde Rais na wekite gikaro na askabu bakathoreki kugeria gucokaniria nthiguru Ithurano bierekeire ba majani kurema kuthithika atongeria na arimi bakimeneire thirikari na IEBC. DCC wa Mara kuga ni maandamano jaremete mathagaja kuringa kura nikyo gitumite kithurano kierekeire ba majani gitira. Mbunge ya Meru kuga thina ya guchererwo kwa bajeti ni irema ria UBC ya gavana gukirigirwo na ikaro bia mwingi kwariria bajeti ije. Wananirio mathithio tukubwa na arua ni Maureen Kirimi tukianjiria ntito chietu ithurano bia gutara erekeria ba majani ni bo directors biria birerigiri kuthithika na arua ni biremete bobo bwikarikankia mayame ankana ithurano IEBC ire gwitithia na mbere ithurano bibi ni teterete ni kuremwo kwambiriria kwa uringi kura bobo bakiorotera maandamano ziraja ithirito jakioneka ntere mwanya cia nthiguru chia kumeneria rwari rwa kigina ro mwaka juju ni Ru Finance Bill 2024 Antonia awe mukaririgite wa erekeria baba rutarero rwa Kirimara gwara Nkozi augite ithurano bibi bikathithwa rujo kwambiria thaemwe cherukiri ende orota IEBC ni kwithuretira tumiririe untu bobo mutugekare na chekinya Muthenya Jonarua kuri tariki 28 ni dogo kwirigiri kithurano kierekeria ba majani kiri mwongo jwa Kenya kithurano kiria gitumbite kuthithika ntere nyingi ireo kinyaja Southimenti ararimi bagushumirite na wingi barego kinyituone batone abisa bakuringithia kura ituo bila tugikujira byukare bideri batutore aja twete kuringa kura ende box itakinya na themo itoka igituone na twaigwa gugucentia gweta kwambia tha ithano bairite murimi na te bwega kwethera mathanduku atikinyita thaiji nuntu tureri themwe bakambiria uri bejire tha 12 rukiri kuringa kura na batomba kuringa twaro mathanduku thai ndo twareterwa message twaro ithano tukambiria unto bu tukarigara muno tukoria atia kabatarere baije tukaringa kura na arua kenda tucoka kwiro thai ithano kethwa ni kithioroko kirio kura tukaringa na tukaringa ura twendete tukathura ntu bara batutethetie no ndo ituonete thine nyingi muno majanini Kimathi mutwera ndura no moarurigite kikerekeria nethirite akiuria mwingi kwithira bare na umireria kiria kuga bare kuria gitumike ithurano gichererwa Kimathi aruga berwe kurita maratasi ja kuringithia kura ni joja chererwe kumane na maandamano jara thithikite ntuko cha ukanyumene na ara mucii munene jwa Nairobi Bure kuri arimi batuike watulivu baka speculate non to watuika communication irado to printing ya ballot papers ni ara cherere non to bwana yotira Nairobi na tena ndauti reason yoba twani ni reason enough turi kwa garingithia kura ituone kathumba be factory ya Kionyo ni twikinyithirie factory wira ni ogitariri kinene twethira ringithia kura bono kaba mamikienine bareo kinya bisa bokaria na bange bage chudurania tukundi kathumba gutena weru buruba kithurano na mathaene jogoro turi guchwana na gwara Nkoswa niwe mukarigitwa koka cierekeria ba factory cha Kirimara na twirire ba kugwata riboti nkiama MBC goteria kithurano na giketha ikithithika kaire muthenya jwa rojo kuma themwe cha rukiri tara ukubangi na rua IBC egwitantumerie nge yauga ithurano biteme agwikika na arua igutukire
na maratathi za kuringa kura ja treja jakinya najo utuku na jakinya utuku jagaikua o factory mbere rukiri kukia na bauga narua antu bane na bakuromborekeri ruju rukiri themwe irio itube kuringara kura bikarurwa na kuri karingwa kawaida ora kuja kuringwa narua kuma rukiri themwe mwanga thakenda chiogoro kingi nkosi na meneretie nkiama ya MBC nigutinda mwingi jwarimi tuona monka kugatuka arimi bau beterete kithurano aria kinya nkosi akuga rojo to mwankanto bachumire na wingi tora baguchumiretie muthenya jo narua MBC itagita mantu amega nontu kinya kuru batinda au batina na mparau batanywa ndawa chiao na mwanka na ikinya ruju batindo u then kura antu bakumite kuraja para bakuita kuringa kura bamwe bita omea Meru bangi batumira ngarama chao kuma Nairobi bangi baitangui mbali na utauni nkobo ona bakumite na batinda narua beterete na ruju ntigita bakomba kwija na then kinya kura antu bangi beta kanisa sio beta kanisa na ruju Jumamosi na nonto kuri tari ngora unande au tukona bakainyerwa mbate twaromba antu bomira ruju kwa wingi baraba kwamba kumira kenda bathura directors yao na majani tumboko lia bwega kuma gicigo mbunge kia Southiment nke report rateto cia Wero Juma rea kwa rietwa ni Mutugi Kare na kuntere chia Centriment ya rimini batigi batete ntuku yao ni kira bakuibanganitie kurunga kura iji ende bwarema arabonanitie kwirira ni kwinyangia ntuku yao yonthe otheri bakioneka kurega buru kunganirwa ni gutira kwa ntu bubu burabethirite beterete kwa Kagita Muthuri Muriuki naraniritie nabo kumania antumire ithurano mankani ya IBC atanimba majani mtana narua baroke karukiri themwe kuringa kura nikenda bomba kuthurere kiriba majani kiro narua arimi kuma Kithongo Tea Factory baroka ende batiri mantu bobweru ya IBC itantumiri ati kithurano kitambia themwe cherukiri ende ni thaithano ndokere gituone gia kwa aja njinji 03 rukiri muno kenda mbona ule election ye kwambiria na ndio kinyoiro ntegereti mune ndona ati arawa gitwira kithurano kambiria thaithano tureria kambiria themwe mwanka thakenda mathajaja unika mite nguvu tayari citembetete Nairobi kuyete rukiri kena ndinga kura na ndi kugonania ona ndi mathaja kwa ya kutira na ndigo ya kura itendelea ngoria na ndi ni atututirera wa mbere ndi muntu abanga manto jawe to IBC baratwirite kithurano ikambiria themwe mwanga kithire thakenda na ibatu atukuwa tole arimi to tuinyeretwe muno na tutekenete nontu bwa kwangaratanwa inyari ithano cio kinya kithurano kigititire na mbere untu burabonekana bithurie muno antu burabetete kuringa kura ona kinya bakuringirwa na tukuru ithano they have not even honored that daithano wataka across the board aliti yani alingi kura pale aja ujo ni antu bakuru they are elderly people na antu baba pena ngombe ciao nja bakujete kenda balinga na bachoka bagachoka na ndi antu baba mwe ba complain bakawati bakwenda guchoka nja mtu akachoka nja choke umira kaire kuiba mwe bo travelite kuma Nairobi na kuma other areas I have several people ba umite Isiolo ba umite Nkubu na ba mwe ba inga biashara ciao nikenda mtu eja kiri exercise yeje no is really important lakini yoke ukinyangwa kego kinyangwa atiri mtu uria na kuona tiomba kufumiria kaire etetera an extra mile again na ndai tukurigara muno ntu mathajara tuteteja tutume no umba guturea ntu kurejire likambiriria themwe na thaiji ija thaithano na tuturomba kwambiriria ngugijira bwite kwithiro eritimbere antu baba ingi antu ibanire ibanogere ibagire na tabakuthithia uti information benacio na mwanka thaiyara gwa kinya thaiji inya kura itu tio cienda kuringana ndi thukire IBC rabu yo prep ya maratachi kuma tukwira kwa twekera gukethira kwina kura na arua neke batuoni ate marataci no tendebe aba ukira
na ndege ntoke wikyo gitucumburite no ntutwatinda twaneki kianine atu twejera kuringa kura themwe lakini antu ba IBC batucherithirie muno mwanka thayu na ndega tukurie na tagukarie ndi tukuja kugwata fununu directors bara akuru ibo baro na mithiuruko yao ya kithurano lakini baju tukathurana na tukathura antu bara bega o bara bari kuibo twacokia kuka iri no ntuibo twonete fainda kiri nethira ikura batikwenda iringwa batu twina witikio na antu betu bara barariku directors babe kutha izi ibo tukwenda bubaga tuteregita na muthio ntuko nandi ithurano bibi tathithika kiuria kiao kira kinene kigiki na ndiro nkuria atiri uni nkukari muringa kureji kenda mbita guntu ngwitite kugine ciakwa na IBC ya tumandaraga gwita ngugiji nenge ndarega kurita ndiuria atiri kinyarira bagabanga kinge kwatuka itiringwa na arua bageti kuatea imbio to minteringeta kura oni nkumeta na kuru na nkatha aindire jira kuringa kura na ntaringa intumireta ngarama ciakwa nkuria IBC ende kanetha iketindi ende mbeceu mwanka thayu otekura chiomba kuringwa let it be postponed ndaumire isioro simple otekura ikori babu bokaringa ku nikare majani ria twandite rire ijari na mutaratara na kinyo ringi bakura ibwari na mwanya itokuga itocokerwa ringi bakura bwagirite na tunenkerwe yoto gieto turi aremi no ntumuremi nabu ikuyukuya muntu ena itumi. As we stand today, as farmers of Lower Katheri, to take Wetikia process in Arua, and we do not want these elections to be conducted today. Yeah, tia batonenkere ntare kienge na kadra keti die ne kurema kuronga mairira mantu za kithona ke kia elections. Yeah, kenda muremi are deliberated from the shackles of the cartels chia KTDA na Tea Board of Kenya. Yeah, tia tochokire kithurano Githongo factory kithithuna IBC with the same secret ballot kenda tuona the democracy of the farmer na kenda tuona the true leader chosen by the farmer. Muthuri Murioki, World TV, kuma Centrimenti. Atwite kaunti ya Tharaka Nithi na aria kinya no arimi baugiete baringi menyithwa gukonia untu bubwigoro ni untu baringi menya baringi banga kinya gwitithia na mbere ngugi ingi ntukwite kauri othiri mwandiki wetu Antomate Mugambi na kurikithia Akomi na chiri cia rukirirwa muthenya we munthi tariki 28 mweru ethanthatu arimi ba majani na nkinya tori bararauka ibandani mwanya kenda kuthurana twejire atha 12 tukiendaga kuthurana riu mwanka thaa kenda tukithurana gikura bai indi rugono ruru na nkinya rwimbo ruragaruka gwabura gugukia rukiriro rutukwaraniritie na kamishina wa mara Machira Gathungu aratwira ithurano bibibi etindikitwe mwanka thaa 5 cia muthenya ndi mwanka thaa 11 cia muthenya we munthi biti kuri kwambiria no tumwirigiro jo tuturaie thaa kenda tufaikwe twina mutongoria tugwete tumutirithitie mpanga weru kuria tukirijaga nao riuga tukuona ti batere thaa nyingi muno kuma rukiri mpanga thaa iji no ona gugatuka gugakia mutongoria na tugitire atia riu turugo na igikinya thaa 5 cia utuku na ario tutikama na ario tutiruga no tuthurire mugambi ni tontu ni nkuona twathura mugambi u tukwenda gukurukia igana no turirire gukabano gukaba thaa 5 iri kwiriritwe iragaruka thaa 7 iragaruka thaa 8 na thaa 8 iragaruka thaa 11 ciogoro aratandiki bande turiungirite ituo mwanya kenda kuona abura rikuthina mbere indi mwanka thaa 12 ciogoro gutire gituo gikuri gikwambiria kuthurana kiri gicigo mbunge kia Mara muikarire jo twikarite ona ni tutiria tutije ni atia ano tugwetera antu bubeja maratathi mau kenda turikania na wiro nuntu naruo ni ontu kuya turabangite kuthurana na
mauntu no maingi matwinamo aturi baba batindite guka bana nkinya gwetera kenda maratati na into bingi biothurani biomba gukinya bariuga wana kabo kethirwa bareritwe mathaa mongwa kenda baomba kuthurana amwe na bubu baugite wana gugakua ngiri no abathuranire twijire akuma rukiri turetwe kithono ikambiria thaa 12 thaa 1 ni au tweja tene tutindite atutegete njira ona bara tukwenda kuthura ona batikwija batwira ni gitiru kana ni kithiete mbere niyo nkauga tio no katweterete na twauga ona gutuke tukakithurana tutikwenda mauntu maingi na gutike thurano ikaruthwa kuma thaa 10 tukurega ni confusion ye created no monka kwiro kabaruthite ni design by design amwe na bubo baugite iba kwenda majani mongerwa mbecha na kwoguerekithia baraba kuthura muthenya we munthi iba kwirigirwa kubarutira wira bwega na murirwa majani ntiriagwa wega na riu kandakora nuntu mumero wa majani ujiaraga urutaga mbeca ndi and night na marei maria nkuriwa ciringi 25 kulingana na economy omde is more than abuse ukubela ulimwa majani bakeria mulimi ni muinyeri bakeria kurudira mulimi mbeca ibwe mulimi wa majani one mbeca umbe gutereka na kuraja ikibanda kana kiuthuranirio kia majani gia nchuku ndia chogoria kirigi chigombunge kia maraha kimwe kia birabi kubateri kwithiro bigitumika kuthurana ende mwankatha ino ithurano bibi tiramberia arimi na antu baraba kwirigiritwe kwithiro bakija kuthurana batindite bagegete ithurano bibi kuratuga gwa bitamberia kiripotera Wero TV kuma gichigombunge kia maraha bitagwa Matheni Mogambi na kuntere chia igembe arimi nibonekete kuthurwa bunene ni karika ria gutira kwa ithurano ara nande bugite kuri na mubango jurio jokuya kura na nikyo gitumi gukujirwa kirigicano bakiaria ni borotete thirikari ya IBC na kinyerekeria bara baritene kagitene gakaba kiuga bau nibo babatere korotwa ni karikara naru bakiuga kinya ni batererwe kanya kao. Dennis Mugendi na Chotarira kuma mathaini jarukiri twithirite turi ituone mwanya ntere ni isia igembe guku kiegoi kana factory ya kiegoi na wena manyantere cia igembe kana factory ya igembe indi mantu ya kurigaria arimi bariuga batakuria kinya abisa umwe kana gintu kimwe kireti ni kamiti ya ithurano na mianka IBC kenda bambiria ikuringa kura ituone biekandiari maua kiegoi akachiuka ni karoi na Antonyeri baithurira murungamiri uria bakwenda na barigiti kugwata nthia bangi gukunjara nthio ciao na kuringa mekenke imunoga yo gutinda nyuma ya kuroka rukiri gateitire mbere ya marata ithe na kugwa twika igwetera matu ya taura ndi murimi wa mani ipesi libwe center torof na ipesi libwe center 38 so ndi murimi wa mani kuma mwaka 2012 lakini ruare IBC batutangasirite na Timbondo of Kenya ati kure ikaringo ruare ta keitinde batutumira message kure ituaga ruguru rukiri theyele na to ruguru ruare themo na to kuroka batombo kinya batumbere assistant chief wetu atwira ituagarura thaithano atuagarura thaithano twendelea wetera kumau report ira yotokinyira no twaritingo factory votoringira betwira kintu kira kiombekira no director bakaririte ite ibo bandilethete ntoe no tuba kuona bakengwa betre banjire kuthwana marito ya namba antola tene ibande kwe pesi report printer factory feki na register feki ira bakomba kuretera anto ba IBC kero baringithia anto bate members bakibanda kura twerithe mo bau batu kumaro kire tutebela ito kwenda kuri kithoi kike kwenda otumerwa bitumite mwanka thayo te maratasi ya kinya na batu tukuria muno kianne kino te waturi antu kweru arere tukari wa thirikari kai bao baturi antu kweru are daika turi ari mwanka turi yao na murimi wenze bwonkaro rimana aruo tingu ngiturarita turemo turenya ng'ombe cietu ntugoru areka tuterie ita no ntupa kurethie tumami kianine na jibu turero nyimpara no tekure tukuringa na tugitega mathani jaja imathaja ugoro na kiria nandi arimi bakwira thirikari ni ati kithurano giki kibaterete na mbere na ketho gigatirua tiga bariwe asara iria bombitwe bagitonyithwa ntuku ya narua tugogende ikakandiari na no tugweta kuringira kura na mwangera o aremi bondi bafilisegere bataringa kura totoko mimbie kuendelea
na nekaba kwenda kuya kura cietu na turenda kuhakikisha mwanka themu inya cioro cikinya tukuringa kura cietu rilene si yonthe bwithigite ruari ikenda kura tigethia atia itigaringwe lakini nyawa garika atia wiche kana kwenda ma kura twiringa twikaria na muntu atukwenda ataro agethia atia ataro turakora tuturite kwa tuka batiria kura bara barungamirite kura Kenya tuna mawakiri tukare na kiama kia LSK twasoma mawakiri twabaikia Kenya tubathitange obwonka murimi ari wentu gwekera atete na murimi atere intuko tutekira alafu kwa tukabatiria kura tetuko emwe ibweru tero na mori yonge yomwe nekenda arimi paka yo wakanya bakomba kwithira bakiuruka na baeso antu kwenge akuya kuringa kura Teto ni gitukiaranirie na mukathigiti wa majani kaunti ya Meru na Tharaka Nithi tawe Muriki Kanyaru ule kinya ni director na kaite amwe na Limbaba na kuga mbundi ya majani na kamiti ya IBC bende kana baregi babateri kuromba urekeri arimi na arwiri on director tonto tukura bangenwe na gukethuri guterwa kwa bateri gutumirwo tene bodi uchi eleti board na IBC ibatura kubangania mantu ya kuringithia kura hii kumeita riu na ruari iro batunenkere ntuwe kuringa kura na twera arimi bonde na arimi baumbera ruari beyete kuringa kura bate shokonas kura ikubatirete kuringa ruari kuma themo rukire monka thaa kenda na thaa ya autori mathaine ya thaa 10 na 11 na kura bandu intobia kuringithia kura bitirakinya no katweterete twaria kurimbie kuendelea batu tueleze imbi batwira ikurare athina batwandikira barwera batunenkere batwire kuri kanje kuringo thaa 5 batwira barare athina ekubithia printing nambi nontu bwa maandamano yara yararikwo but monka thai bandu no tweterete kuukira nkuromba uni itibond chairman otibond CEO otibond na IBC bonde batirimane barombe arimi urekeri nontu ruari arimi bonde akoruba akuru ekuru barethia bakarinde ntuko yonde ki polling station chionde cha ibanda beterete kuya kuringa kura chio na batiromba. Kwa hivyo IBC na timbondi boturinga ante turi arimi na biranka uri arimi wensangu twaku moyo no tote mtote ya candidate yoge kinya uningo kore awokwa tukalomana tuangora wekuo uroretene no tuma matu akarika utemu mtoru are utotumire tinya yonde directors baraba ekuo ibo tumire tinya yo bare tanto boge na baringira kura the same kinya barabangi bakuromba nabo batitene ibo tumire tinya yo kwa hivyo katukwa batu batukolomwe twinde turarimi itolomwe timbondi na IBC. Dennis Mugendi, Weru TV, Igembe, kaunti ya Meru. Katho cha mwanya kirigwa mutegeri tana mbere kurumira nteto chitu nchokere tejume kagitagate kuraja na nteto nkurukio kebebe mutambo. Kwagarukire utaka kanyakika kathongika wete green nange karibuni ala nontu mathaizetere na ithaa mugwanja angire kantu gakuruma irio bia kuria ile kama yako kuigua Kario kangentere boga bwezea karibuni ibirombeni ibwega au nongweterete au bebe mpimero ndugela nyomba etere kariozo tiwa ndume kaire ete modugi ndoka imodugi ko tumelete Afya Plus inanga itazu zozironekana ndukene chionde na ndinyareka no ena vitamins ena minerals tino kwa tukalania wanyomba zuzu nane Afya Plus ange menye kethirire karenio hau mburetere ntima mutuzo Afya Plus ntimetingana tembea kwingi kuona mengi naona tu ya kwanyange na nyoroka tuona abi Afya Plus nasho ijumoto motu te motu ya Afya Plus zogore ndukenerere akwe nagwe
St. Teresa Mission Hospital kiroba gwatanite na orthopedic surgeons bara batongeretwe ni Dr. Gakuya na University of Nairobi ibakureterete annual orthopedic screening camp iria kambire Jumatatu tariki 1 mwanka Jumatano tariki 3 cha mwezi wa Julai kinine gya sibitari ji motungata ja free orthopedic consultation na free physiotherapy consultation jakaejanwa wandikithania bukambire kuma thejiri cha rukire mwanka 30 cha muthenya na gutemari screening ekathithirwo aje barabari na osteoarthritis kirikauna spine na maru back pains ligament tears joint pains na frozen shoulder aje bakiendeka kurira ndawa na ithimi bira bikiendeka kuthithwo ni ndagitari watante tonkuruki aniria natukire namba 0727 811 041 kana 0703 726 321 St. Teresa Mission Hospital Kirwa, to love and to serve. Wapwani mpo, Kilifi na Kwale tumewasili. Sasa unaweza burudika na Star Times DTT kila maeneo ya miji ya Kilifi na Kwale. Tumbuika na vipindi kemkem vya kusisimua katika station yetu mpya ya Rainbow TV Plus kuanzia Julai tarehe 1. Rainbow TV Plus, kina cha burudani. Wasiliana na customer care kwa nambari 0719 077 077 hivi leo. Upate taarifa zaidi pa kununua DTT Star Times decoder. Uenjoy zaidi ya channel 75 local na international. Usiwachwe nyuma. Star Times. Enjoy digital life. Nilikutengenezea kitu. From different worlds, come a trio with a shared destiny. Nikulinde na ikuongoze. Where will the fashion runway take them? Mimi nitachunga maua yetu vizuri sana hadi wewe narudi. Family businesses everything. The beauty and the beats. Shanga, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus. Auga no gocho mabati ja Kinandi ya makamu jare na ankanya na original ja kuimba nyombeku Raino Mabati Limited tore aja neonto bwaku tore kuretera mabati jonde jare okwenda na ja ithimi mwanya na ja na maguri ja kuguna mukojo waku tore na mabati modemba jwa Roman Jamii Tile, Jamania Tile, Brit Tile, Jamiz Tile na Espana Tile. Industry njero ya Raino Mabati Limited ere kithoka njerene ya gwita boroire no gure mabati original ja Raino Mabati na jaga ukinyira arakunde ore ndegoro ne Kenya. Kugura mabati jetu turingire kukurukira 0729628199 kana 0740229609 kana wite Facebook na yetu zayo Raino Mabati Factory Limited kana otoriongera website na yetu zayo www.rainomabati.co.ke kanyere kainagwa ni mwene Raino Mabati ne yetu tugure bietu tukorie bietu. Ndenda kwanika renji ekuru banduki etu na nya bara banini ibara betite kwambiri oturo nya mtu no akale akiwa oturo ibo borito lakini ngogechire o inyinge cha korita imo atona achi ngogecha ibo kana watia katawa gakuo ge karungu kale gogeke iguru kono ni antu bothe nya mande ko jonga jauga ande ka kioneki gyaku na namba inene Oikiara ikathoma ni antu bo na inya tawe ku kamika ndi ni tharire antu bothe no kaigwa ibo no gakira ngugiri ku kana iriku ethero te kuia na ethero te kujukia gintu kia itango gechionde chianjara wanjango gechianjara china baita mono ko then karenji ekoro nikinyore enda kuja muritana no turita yengo kinontu tukona onda na nare ukona ngugi ti no akona ngugi ente no nkona na ti no akona mtu ageta bwa ungete bwawe kanyama wito gitega mbuchari na no ntinkwenda kona thoko ngeta ngitega andiwe twinto ja tutu ngeta ngoria mtu jo getha akangurira tukwendaia tukarikania uje na ndi akambira ndithira tunganona kamwikiria endia twathira ambitia kairi tukendelea u Mubango jwa nkadhashietu ureteri ni Solution Sacco. Ikambecha na Solution Sacco kenda uongera muthito jwaku. No urugurira mwana oku ipo junior account kenda ija kumutetheria uturone bwarojo. Solution Sacco, your ultimate financial partner.
Wega mutegeri gwitana mbere kurumira nteto cietu tugicokera nkiama ya Azimio nionanite muthuro jo kumania na ikuna ngurari iria andamani baba ingi baragwete kirima andamano jathirito jakioneka ntere mwanya mwankegoro batongeretwe mutongere wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka atongere baba baugite ni bakuthugania kuthitanga baria bonthe bakuringithanwa na uragani kirikoti ya kimanthiguru ya ICC parite jandira boka disibitari ni Kenyatta National Hospital kureitha baria bari sibitari kubana na ngurario cia maandamano jaja Anthony Kathenya na kurikithia Wataniro ndigani na thirikari ya Azimio itongeretwe ni mutongero wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka na balaba kwara nyuma kuthithia ndionga thibitari ni ya Kenyatta kiri mwana bila bigotungata thibitari ni nyuma ya kugwata ngurario cia risasi kiri maandamano kiuma giki leo ni ugiteka irega mba kotini ya kimanthiguru ya ICC kuthitanga Rais William Ruto no ntubawe kinai bagutumira Boris kuraga imwana bingi maandamano ni mama methirito makithina mbele. But in my view, as senior counsel, we're going to document every case, perhaps even revisit the International Criminal Court, and this time talk to them about the atrocities committed against the Kenyan people by a regime which is heartless, which calls its own citizens traitors, they're committing treasonous, treasonous acts. Kulingana na thibitari ya Kenyatta, thibitari no nemukirite antu magana maili na antu baili bagikujaga nyuma ya gukinya thibitari ni ino o kagita kale maandamano mama matiyete antu nkirukia kibao bakwite kulingana na ikundi begutetera gyoto kya mwingi ajari bamwe tamwe kurojo gwitwa Zahara batakumenya nale ana bao bali mpaka mde 8 o'clock at night. Stop all these stories. Just a minute. Please, I'm begging. What are we supposed to do? Nimeatafuta kila mahali. Hao waliniambia niko je mpaka kesho. Si mgonjwa nimeleta. I want just to require. Where is my grandson? Get right. Thank you. So you can see, you can begin to imagine the trauma, the suffering by the Kenyan people and this nation. As we speak, we have a nation that is deeply troubled, deeply insecure. I don't think there's any Kenyan who is feeling happy today. I don't even think William Ruto himself is feeling happy because I'll be shocked if he was. Because as a parent, how does he wake up every morning and imagine what happened? Kulingana na Kalonzo Musyoka wikina ebola buthidi tune bonene na balaba thidi maite mama no mpasi bajukirwa atua jake watho kienda kia balaba tete mioyo yomba kugwatikana. So this cannot continue. In a democracy, it cannot continue. And by the way, I want to ask William, is this a democracy or a military dictatorship? Kenyans are asking all these questions. Amono gungwatanirwe ni Azimio no lutia Rais William Ruto kuumire na kumeneli mekaleka mama maimwana kulagwa ni polisi mutugole wikinyume na watho ngwatanirwe ni Azimio kimenagile muri wa thirikari Isaac Mwaura inspector munene wa polisi Japhet Koome no ntubwa kulega kwalilie mekaleka mama. You can see that style of abducting student leaders, of terrorizing them, perhaps trying to indoctrinate them. This is not the country our forefathers fought for. And yet, not a word since the happenings on Tuesday from the so-called government spokesperson, not a word from Inspector General of Kenya Police, or the commandant here, the infamous Bungei. And I want to look at William Ruto in the face. I hope he's looking at me. And tell him to rise above himself and realize he has instruments of power and order the stoppage of killing of young Kenyans. Kuma muji munene wa Nairobi, Mbeta Anthony, Rangi wa Kathenya.
Mukanukio baraba inginde ene mbunge county ya Meru G Muchuyu ria kinyani MC wa ward ya Thwana norotete rutere rwa Governor Kawira nonto baguchererwa kuthomi kwa budget ya Meru G maugite amwe na bu Governor Kawira netikiritie kuongera kigina kiria kigetagwo kiri ward mwaka milioni 33 mwaka kuma kiri milioni 15 iria abangirite amwe na bu Muchuyu augite wendi bwa MCA ni mbeca iji gukinya milioni 85 tora bendekithĩtie ukabere bubu bwĩjĩte ndi mwaka jo kithirikari yotigeria ntuko inka ijuthira na mukiri wa mithika na gutumenyithia mukanukio baraba inge mbungene kaunti ya Meru rano MCA wa Thwana G Muchuyu no loterete thirikari ya kaunti ya Meru kiara no ntubwa kiraku anucheretherwa kwa mendekithia bajeti ntubwa atuma bajeti ya kaunti ya Meru ichererwa kulukua bajeti iri achererwa Goeta na uto tekanira nyuke to ariyo tekaniria pero ibandike memorandum. Baita bandike tukangi te buraya kai bateri kudire kari. Kama chokere to bera ndike memorandum boya. Chumata towe. Nyoire. To mi ki assembly chumaine. Kuma chumaine budget bateri okulu kara. Ite bateri ko less than 14 days. Tuko ko minya wata la itariki komine nara. Ngoria ni ro budget ya Meru ko ya kuluka. Nakankwenda kuwatikana na Meru bonde bamenya budget itichereri no county assembly batu anjiri manto to CFSP mori wele itichereri no county assembly kete bude de breba tikubwibwa kato aretero memorandum no bati kuretero ere Jumatatu na kuma Jumatatu bote meko luge budget na ntuko mono ntuko na manto ko sindo public participation no mwanka ya no tesentu kumwanja boy kumania na nkuchanwire tiethirite irio ate kambunge county ya Meru na thirikari ya county ya Meru yege mendekithia kugana mirandi ya milioni 45 bunka wondi kendo tira wondi cionthe ni kwananwa mirandi ya weti na mbere ite kumakania mirwamo ya MCA bawandi ya gisiasa uchore kana unthubo wao na governor unthubo abasukumire mwanko obisine control of budget ira to weta ite mais budget ro to abwithiri ro to weta no to sheria ni utwitikiria utembe ja to atia iwa tene rigi ture tu wikaira barabara ku malaria igeta kilomita kana na retete kilomita 3 milioni 3 kwa mfano na imara mwewekirwa utokande so ke milioni 724 era obora chiringi ina rieto reambi na ne ondo to ni oka utai bo to go manto go to go weta kioro wa kioro ke kwenjo wa ka to ga to ko choro ta bia ka gavana ati wa ikana we tate dai turandika kioro ke mumui primary school beja chiano to ke ko lukinye president ya chinche ei ne on budget ndira to kubuja to joka to eta to randika bana wangu we kuyu eta kurjangu yetu to eta kuthira to randira ba to eta to ekira ibo to ke ni obura itu ekirite kuringana na bamwe batongerie ba boy kumenya na mathenera baithirite baikulukira muno maturene mwaka witu ekire mbe ndire kwa mtia kuthika jomnya oku ko itatu undekire milioni aje barabara teni anake ni ekire chekwa MTF kontra betere MTF ikinya Thwana kwa kwanja tha inti anga ari mwarondo maketi na mauru ningwa kwenda kirasi kiria rakia nasare tomurikire kinyana kamera hii na mbecha twikirite na mwekurunte meina ikirie ndachie kirio ringi so babu nyantu gora boy go bunye letwe mbeta ito karembe kinyabo kienda kuandamana mbwere itara kuandamana ireku tukweleano na kinyani nkabuma nyuma kuringana mukariri etionke amekwa mukira na weka maketha nchukune tia thirikari Felicity Nkirote Biriri untubuibwe yanakia na winyangia bombecha tia muinge ke mirandi ete nogu ni kibo kinyanini mbecha tia turitwa goti bobo to mana beto baukira beta barabara ne kuwa kaba bakua ikabwithia mirandi ewe bureta kwethere communities lakini communities chatiro mirandi eu eta ate ikawa waita kebere choke ndra store ikwachi lakini utinya kwachi kimwe kembi ekuo waita kanyakini okethira store we kasamaki lakini utesa samaki kinye mwerembi na reu thirikari ni ire ebonia waka fish ponds ebone ngera to fingerlings to samaki to nini na wono broka redia samaki na wa factory choka yakwa kenda samaki ira chakora chikweko factory ira lakini weta factory ira samaki kinyambi inyemwe bari tiegi tara kurura murandi yore thibonjoki ntere tialaria wondine kenja etigania west yureti Cops Africa Maogo 20 moja iko na capacity ya kutoa kilo ngapi according to
18 kgs. 15. So times 20. 300 kgs. Kwa mwaka kama mtatunza hizi mara 3 lazima mtaharvest. That is in a year. That is 900,000. Vile tu mtachukulia, hii ni biashara ya maana sana. Na wacha nimwambie, kama mtaitunza siku moja, mtakuja kuona mabadiliko. Kiripotera Wero TV kuma Tiania, Beta wa Mukiri wa Mithika. Ore kaunti ya Meru kuonekana guchererwa kirubangania bwa budget na ndi kwina Weru nyuma ya kuoneka mendekithia ja Ontobobo kuringana na watho kaunti ri na Kagita karayongeri kiri gutigira ni kuganya kigina giki kinya kethira mwaka jwa thirikari no jwithiro juri gukuruka na mwankira nande nyuma ya kwaraniria wa Kagita MCAs ni berikene bakamukira mirandi ya witi na mbere ya mwana jwa milioni 33 na 45 irabendekithagia aria nwe gavana akamukira milioni 8 cia kuruguria ngugi o kiri ward. Boniface Mongera na gutwa Chikinya bakuma kirobisi control budget na Nairobi na bero bashoke bari kanie kamite mwanya kuma kirotero bunge kaunti Meru na barotero wa governor ibatiri mwe bakarande ogorom na bete kaneria MCs babunge kaunti Meru bakethro bakiona shilingi milioni 33 kana 33 milioni ndene wondishia okiri mwakajo kethirikari turatwitita kwambiria kurega kwereno kwa umaira nonto MCs benda shilingi milioni 45 kana 45 milioni aria gavana nwe abanenkaira shilingi milioni 15 kulingana memorandum area wathaito nesmith cha mwaka wa 2024 mwaka wa kithirikari 2025 ojo neu shilingi milioni 33 ikethro shetumika okay wandi onthe shilingi milioni 18 ikethro igita kiri mirandi ya maendeleo MCs onthe ugirite ndene wondi newe kimanja ge shilingi milioni 4 nacio ikethro igita kiri wondi onthe kiri maendeleo ya gavana jeje kene the flagship projects na modhia shilingi milioni 7 kuma kiroko tubo maguta burabu manaya na bodi ya KRB igeta kwethro shethondeka barabara mwanya kiri wondi onthe nteto ingi nacio na itina mikire kana minga kumakirika nyoni mtu wetu na turite kamiti nere miro kwethro igitikanĩria ethro shilingi milioni 3.6 cia basari ikethro igikirwa ndene iji milioni 33 kana aikethro shiri mwanya bobo bwa kenda bwa 10 na kinyethro kuthoma kwa budget ya county Meru ama musono jo gwetikiro gutumira kwa mbesha appropriation bill jo kethro jo korokia mwaka jo kithirikari ere ni muri jo 6 tariki 30 kiwatho no bethro bakenderia indi bakaunukaria nusu ko tembere ire batere kwethro ithira muri jo kenda nke report ya Wero TV kumaja kingina ngine kineke mushono Nairobi Mbeta Boniface Mongera. Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki augite wendi wa nthuki njana kire kumenyekana ta Gen Z ni bukinyanirite nyume rais gutigana Bruna Finance Bill 2024 akiaria. Njuki augite gutina maana kairiza maandamano nuntukira thirikari irendeka kuthithia nirikitia kuingia. Ni araugite kinya kethira Kenya bari na nkanja kiri rais gutejaniria Ontobobo ni uma ni bukinyite muthia akiuria Kenya kuri gukiriria nande tora Samuel Geshima agutwira. Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki noe akuri mugeni gwa gitijo kia thoni wikirwa nthumbi kia arito 425 barabara ikirie mathomo mawarimo college ya Kancha Presbyterian ya Rubati gatigati ka mwanka wa 2020 na mwanka wa 2023 wakagita kambere Njuki ariria manto makonie maandamano mara mathiete mbere Kenya ngima makuregana na kwinyirika kuramu Kenya agukurukira akiuga maandamano mamaende imathirite nyuma ya Rais William Ruto kurega gwikira kirore bill ya kigina. Some people are saying that it is a gimmick to delay, but I've been a member of parliament. I know. I also read the law. Article 115(1) B is very clear on what happens when the president returns the bill before signing into law and asks for a review in totality. It means that all of that bill is rejected, not some clauses that requires amendment. He rejected the bill in totality. What that means, therefore,
is that National Assembly cannot introduce that bill again or do any amendment to take it back to the president. It is gone, it is dead, it is buried. Njuki ariuga amwe nogu maandamano mamaende imathungiritwe na nyangia baraba kwenda gukia ntiga Kenya. Allow me to thank Generation Z and say they have backed down. They are no longer protesting because they have seen the results. Lakini, we have people we call opportunists. Because when you go to a town and attack a supermarket that has employed 150 or 200 young people, what are you telling us? What does the supermarket have to do with the signing of the bill? Does the supermarket sit in parliament? And I'm saying those people who are doing that, shame on you. Nkurukina meneretie bara akuga ibaretaga winyangia bo muthemba wa tauju kirimanda mano mara marutha wa muchi wa chuka. I have heard the last few days from the intelligence, Madam Wanyama, you know this, of local politics that is playing around. They come and tell you, oh, there are people targeting to ban the office of the governor. The governor does not sit in parliament. And even if you sit in parliament, the building does not sit in parliament. It is built using taxpayers' money. There are those who want to ban the county assembly of Tharaka-Nithi. Why do you want to ban the county assembly of Tharaka-Nithi? Does it sit in parliament? Did they pass any law? The others who have said they want to ban the office of the CDF. What does the office of CDF have to do with the passing of the bill, which has now been rejected? The others who have started fueling crisis around here, some of them say this one should go, that one should go. Augite ati ainyangia babanwa mwankaba kajukirwa itagaria. We are watching you as both the county and the national government, and we shall deal with you. Anyone who has anything that is going to destabilize our county, if it is politics, forget about it. We are very old politicians. Nothing moves us. College no ya Rubati irambereni ya thomithagia arimu gaki endene ambirite ukira nyuma ya kugwatanira na University ya Pwea kuthomithia mathomo mangi mwanya mwanya nyuma ya kwaga aritwa kwa mianka. Currently, the college is growing in population and the programs. We have 103 education students, 98 nursing students, and the 20 certificate, diploma, and degrees. Those who are pursuing Presbyterian University of East Africa theology programs. The renewal of Memorandum of Understanding with the Pwea means that we can admit students in all the programs that are taught at Presbyterian University of East Africa. This means our graduates have an opportunity to continue with the degree programs here at the college. Nkiripotera Weru Njuma kuma gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Gaishma. Katho cia mwanya kirego mutegeri bwega nontu bakona kanya kugwatanira na oni nteto ingi na njira indi kuno na chiaringa tha 3:30 korera kugwatana ba utekire mubango janju masako nyume kagitagate kuraja mbitagwa ntinyari kinywa mwananire o mathithio o Karimo Rinkirimi.